بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الدعوات، باب فضل الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مورد تود سريد حندد يتد ينتري يجول أنا لارم محمد صلى الله عليه وسلم ومن يمدن سبو يرمند يجول صحابة بفو وجول إدن نانغال جوكو بدينا كبجوكو نوكان الله جوكين إن كان دينا وتابنتنا إهوار مكة وجدتنا كرندر مكة. اللهم آمين. walli fiɗo ɗo yo allahu yurmen e yurminamo o addi ngal dambugal janal ɗo wi kitabu da'awat, deftere fi du'aji, ma dambugal janal moɓidirgal fi du'aji ɗin. o addi dambugal aranal ngal ɗo ko ngal ɗon watti 150 babu fadli du'a'i, dambugal yewta ngal fi ɓural du'a. du'a on ɗum taɓan enen ngol ɗon konngol ko arabo on wattuɗen e mum. du'a u ɓural toragol allahu subhanahu wa ta'ala. o addi ayeje hollayde wonde allah subhanahu wa ta'ala no yamiri en enen yen toromo, yen noddumo, yen wullito e makko, yen moolormo kala ko hulɗen. o addi ɗe ayeje ɗo allah subahana taala wi: wa qala rabbukum, jeyɗo on wi'i uduuni, du'orelan, noddelan, torelan, astajibi lakum, mi jaabo on, mi nooto on, mi waɗana on ko wiɗo mi waɗan on ko. istijaba ko si goɗɗo ɗaɓɓiri hunde waɗangol mo nden hunde nde o ɗaɓɓi. allah subahana taala wi toroɗen mo o jaɓa ko toriɗen mo kon. si tawi noon woni ko okkowo on tigi indi torelan, o andi ɗon sa torike ɗum nandema haray ɗum na ko tongata hande kadi. toror tun no o wiriya toromo noon o noon ka toragol ɗo en wowlino neeɓi bide aji ɗin ka ɓuri natirande yimɓe ɓen ɗon ko ka jantagol inde allah e ka toragol allah ka du'aji. ko ɗo yimɓe ɓen ukkata piiji ɗuuɗuɗi tawata nelaɗo kañum waɗano, sahaba ɓen waɗano. ɗum fof haray ko waɗirte ko fi ɗo yonti yo jabane, imma waɗa adaduji. ɗum ɗo yo waɗe ha sabakari, ɗum ɗo kadi ha sabakari, ɗum ɗo ha sabakari, ɗum ɗo ha sabakari. ay yimɓe ɓe mutake e gandal ɓen, si piiji ɗi waɗanaka gidire ɓe yawitoto. sa wi joni goɗɗo miɗo torima du'a, woni yo allah okkore ko nafeta aduna e lahara, o feƴƴal ɗum mi toriɓe du'a hay ɓe waɗna allah du'a. kono so o fiɗi ɗum tan astahfirullah waɗen ɗum ɗo ha sabakari, waɗen ɗum ɗo kadi ha sabakari, fewtiren ni, hucciren ni, gerden ni non ɓe waɗa noon du'a fayda leere ndi fof fayda meɗen wadde du'a.
o hittinay kisan aray ɓernde makko nde o heɓi fierté muɗum aray o weltike ko ɗum defi karama koɓe goo ɓe waɗugol to hingiri gigire nde tawano ka toon fof Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi fayin e aya heeɗo ɗon on ud'u rabbakum tore jeyɗo on toremo tadarru'an ka yankinagol hoyfingol hoore muɗum sa toroto goɗɗo na ya hollo moyɗa ɓuri mo maayi ɗon fota ko ɓe cippitoɗa ettoɗa ha o anda wonde ɗo ene an yiɗa jaasimo a hewtamo ha to jine makko ɗum no waɗire noneji ɓuy wonde ka ɓornateri on ɓe torotoɓe ɓe watta ko coñci labaɗi ha wonde ka haala wara haala mum kan haray do haray ko onon do min yakitori ma ka ƴuwagol en tout cas ɓe on tigi holla to wonde no hato jine makko oɗon tadarru'an Allah kadi ko ya toromo hara yiɗa yankini yiɗa hoyfini hoore maɗa irriti wonde ko a maccuɗo Allah e yeeso Allah na a hay fus a gasta wonde e ɓaawo nemaji Allah ɗin a wawata dandude hoore ma wa hufiya tan e suuɗagol hara an tun Allah tun gunduɗamo innahu no kanko Allah la yuhibbul mu'tadin o yiɗa jaggito ɓen ɓe wi ɗo jaggutugol ɗo ko fanda ɗo ko jaggutugol ka du'a jaggutugol ka du'a ko imma toragol ko tawata bakkat no e muɗum tawa si a heɓi ɗum si Allah waɗi konko toriɗa ɗon an a heɓay bakkatu imma ko toñugol goɗɗo huɗanmo tawa o bonna o woña o hibba ma feƴƴintinnugol ka du'a ko toragol ko ala haqqe e mum yo Allah okkore ko tawata ɗum na haqqe ma a fodda heɓugol ɗum ɗum noon ko fof ko jaggutugol e du'a on woɓɓe inni ko townugol du'a on ha tawa yimɓe gon ɗon no jokki haajuji goo e ɗum son won sina ɓe ɗum noon kadi ko jaggutugol e du'a ɗum ɗo fof Allah yiɗa ya feƴƴu limite ka o waɗi ɗon jaggutugol noon ko yawtugol o limite Allah wi ko ya ar ha ɗo a feƴƴo yeeso ɗon Allah faalaka ko feƴƴuɗa yeeso ɗon kongoy oɗo aya ko suratul araf woni aya 55 o wi kadi fahin e suratul bagara ko aya 186 o wi wa idha sa'alaka ibadi si tawi landike ma ɓe jiyaɓe an anni fi an lawi nelaɗo si tawi ɓe jiyaɓe an ɓe landike ma fi an andinɓe fa inni no min qaribum komi ɓattiɗo ɓe miɗo ɓattori ɓe gandal al ngal andugol ko ɓe woni e mum kon ujibu miɗo noto da'awata da'i noddandu nodduɗo ida da'ani so noddilan si nodduɗo noddilan miɗo noto sabu no mi woɗɗa miɗo takko makko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi fay ka suratul namli aya 62 o wi amman yujibul muttarra ida da'ahu ko hombo woni nototoɗo lorriɗo maapiɗo aanuɗo muttarru o jooñiɗo komo tampere ɓiƴoyi ɓisi ko hombo jaaboto on si o noddimo ɗum ko Allah wa yakshifu su'a o hunca boneji ɗin o itta kashafa ko ittugol fes ko hombo woni waɗowo ɗum itta boneji ɗin wawa si bone on meeɗano wadde suu koko kaani koko añini koko lorrata ko bone ko hombo woni ittowo ɗum ko Allah kanko tum ɗeɗo aaje fof ko holli o wonde koyen toro Allah e heɓi ande e ma paare toroɗen Allah o holli en noon wonde kanko sen torike o jaɓay o woɗɗa ara imo nana imo jenti amma kama ko jinelaɗo sallllahu alih wa sallam
fuɗɗore oɗo hadith omo An-Nu'man ibn Bashir o filli ko oɗo watti hadith wulure e 495 bi deftere ne fuɗɗa jangede ko An-Nu'man ibn Bashir woni ko fillimo oɗo Nu'man ko min sigari as-sahaba ko e sahabaɓe fanɗuno ɓen o jeeya sukaɓe paykoy ani nabi sallallahu alaihi wasallam o itti e nelaɗo on qala nelaɗo maki du'a on huwa al-ibadatu ko ɗum woni dewal ngal du'a ko kañum woni dewal sabu hon ɗum du'a no moɓidiri dewe buy ɓay dewal ko ya waɗu ko welata Allah sa du'ike a wi Allah okkoran hunde kaari ma Allah dandan hunde kaari haray ɗum ɗo no mofti honɗum no firi wonde hiɗa qirriti taw Allah no woodi ɓay mo wooda torotaki hiɗa qirriti Allah no mari ɓay mo mara kadi o torotaki hiɗa qirriti Allah no okka himo wawi wadde ko ko wiɗa yo waɗane sabuna mo anduɗa wawata waɗandema hunde a wiyatamo yo waɗane ma mo anduɗa dandatama hunde a wiyata yo walle o dande ɗum ɗon no mofti wonde an hiɗa qirriti hiɗa loyi a gaynanta hoorema sabuna gaynano hoore mum ɗaɓɓitta goɗɗo fuf andi ɗum ɗo fof ko dewe moɓodirɗi tawata Allah subahana taala no yiɗi mo yiɗi a qirrito himo woodi himo mari himo okka irɗo an kadi hiɗa loyi a gaynanta hoorema ko ɗum wasi o inni du'a ko dewal no ɓay noon ko dewal dewe ɗen fuu ko be anda ko honno dewal ngal waɗirte a hawtaka to innaɗa wadde ɓay minani tun joni yo Allah rewe min do mi dara mi debrana hoore am si tawino mo be no wawno tun wadde e calcul muɗum e no faalirano rewa Allah tawa ɗum ɗon gaynay ha to jinano e Allah nelgol nu laɓɓen ka hata hammo ɓe joni nan tun joni Allah ne joni min rewelan tun mo ɓe on tumati kata no hoore muɗum kono sa yi o nuli nelaɗo meɗen nelaɗo wuuri e duuɓi 23 himo yettinde ɗum ɗon ko fi jangingol en tun andina en ko honno rewirten Allah holli wonde na dewal o dewal Allah o ɗaɓɓiri en no woodi noone hertiɗo dewal ɓe idan du'a kadi ko e nder ɗum jeeya hadis on ko fillimo ko Abu Dawud e Tirmidhi wi hadis on himo moƴƴi himo selli Cheikh Albani ma ka Sahihul Jami hadis on himo selli hadis he ɗon kanko watti wulure 496 wa an Aishata ittama nene min Aisha radiyallahu anha qalat o maki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah on laatinoke yastahibbu aljawami'a min addu'a'i himo yiɗuno ko moɓidiri konkonguɗi moɓidirɗi ɗin e nder du'a wa yada'u ma siwa dhalika o terto ko wona ɗum konguɗi moftuɗi ma'anaji bus no waɗi konguɗi goo ko konngol gotol kono a taway fayda ko ɗaɓɓete ton fof no nder ton ko ɗaɓɓete kon fopp no nder ton Allahu musta'an dewti wota embouteillage nanguɗi kala awol oɗo no yeeso on ayo halas sawi yo Allah okkore moƴƴere adna e lahara ngol ɗon konngol no mofti jawamiul kalim Allah dande boneji ɗin fof jawamiul kalim Allah dande boneji adna e lahara jawamiul kalim nenaɗo men sallllahu alayhi wa sallam himo heewuno e du'orde ɗum awi rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba annar fof natori nder ɗon himo yiɗuno konnguɗi mooɓidirɗi manaji ɗaɓɓaɗi ɗin mo terto ko lutti kon oɗo hadis rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin ko Abu Dawud filli hadis on
o fillore mo tugorde moƴƴere Cheikh Albani ko Sahihul Jami o maki hadis on himo selli hadis heɗɗo on kanko watti wulure 457 wa an Anas itama Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala wi kana aktharu du'a'i nabi sallallahu alayhi wa sallam laatinoke ko ɓuri ɗurde ko nge du'a nelaɗo ko du'orayno o maka allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar du'a makko ko ɓurno ɗurde kon no Anas wiiri noon kanko ɗe gandile ɓe wondi ko yoni duuɓi 10 o wi ko Allah nelaɗo ko makayno allahumma Allah ko an yo Allah atina okkumen fi dunya ka adna ga hasanatan moƴƴere wa fil akhirati kal akhira kadi okkamen hasanatan moƴƴere waqina dandamen azaban nari lette yite ko ɗo ɗi fotti ɗo mo joogiɗo o joogi kadi fotti ɗon muttafaqun alayhi no fotta sellugol hadis o zada muslimu fi riwayatihi imam muslimu kañum ka riwaya muhimo ɓeydoy toon qala wi wa kana anasun anas laatinoke ida arada an yad'uwa bi da'watin so faalama torade torare noddugol noddandu da'a biha o noddiray ɗiɗo konguɗi ɗo allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa ida arada an yad'uwa bi du'ain da'a biha fihi so faalama kadi du'anagol goɗɗo toranagol goɗɗo ɗon kadi o du'oray ɗum ɗo mana siko kanko faala toranade hoore makko ko ɗum ɗo o du'orta so faalama du'anade goɗɗo ɗum kadi ko ɗum o ɗo o heewno du'orde kanko Anas ibn Malik filliɗo hadis on joni ra'a bima rawa ko o filli kon ko ɗum kanko kadi o yi ko ɗum o waɗi ɗum o huutori hadis heɗɗon on o kanko watti wulure 458 wa an ibn Mas'ud ittama e Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam won nelaɗo Allah on kana laatinoke yaqulu himo maaka e nder du'aji makko ɗin o maakayno allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal afafa wal ghina allahumma Allah inni no min as'aluka miɗo toroma alhuda peewal ngal toroma arsi kam peewal ngal sabuno ko Allah fewnata wattuga e kulol ngol kulol maɗa taguwa arsi kan hulgol ma wala afafa e nefinagol piiji bonɗi ɗin renare afaf ko añugol waɗugol piiji bonɗi tentini wano zina al-iffa no firire ene nefinagol ko woni e juuɗe yimɓe ɓen hara toratako mi taka men ari ɗo a walle men ɗo ara ko ɗum ɗo e ɗum ɗo nefinte ani ɓurno ko woni e juuɗe yimɓe ɓen no ara afaf ɓurnagol waɗugol piiji ñidduɗi kanoɗi tentini ko yowndiri e zina Allah wallan ɗum mo heɓi ɗi ɗum ɗo mo ɓurnike ɗiɗo ɗiɗi hara yo heɓi teddungal mo ɓurnike ko woni e juuɗe yimɓe ɓen tawi o torotako yankinantako yimɓe ɓen telen ɗon o nefinike o ɓurnike waɗugol piiji harmuɗi ñidduɗi kanuɗi hersiniɗi hara yo heɓi jam wal ghina miɗo toroma kadi ngalu torike ɗo Allah piiji 4 ɗiɗo mo heɓiɗi haray ka adna makko ɗo sotti lahara kadi sottoye o heɓi peewal ngal kulol Allah ngol renare nden ngalu ngun haray alhamdulillah Allah hokkoren ɗiɗo rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim hadis heɗo on kanko watti wulure 469 wa an Tariq ibn Ashyama radiyallahu anhu ittama e oɗo Tariq ibn Ashyam Allah weltanamo weltano sahaba ɓe fof wattiɗange maɓɓe gaala o wi kana arrajulu ida aslama laatinoke gorko si o silmi o naati kal islam o julɗi allamahu nabiyu
sallllahu alayhi wa sallam assalata nelaɗo tindinamo julde nden ko honno juulirte o jangginamo julde nden chartiji sellugol julde farillaji julde tugale julde sunnaji julde pratique julde o jangginamo ɗo ngaw gayna thumma amarahu refti o yamiramo noon kadi an yad'uwa bi haulai lkalimati o yamiramo yo du'or ɗi konguɗi ɗo o inna hey wi'u allahumma agfir li warhamni wahdini wa afini warzuqni mo arino jebbilik e juuɗe nelaɗo silminatik al islam ko attomo taw jangguinde ko nde julde nde wela fi ko nde noon woni dosal l'islamu gal ko nde atte landede fi mum kadi ñande dargal o jangginamo ɗum ha o gayne o inna noon awa du'orɗi ɗo konnguri ɗo innu allahumma allah igfir li yafolam warhamni yurmina wahdini fewna wa afini hisina dandan warzuqni arsika konguɗi jowi ɗiɗo kadi mo heeɓiɗi hara weɓi ko ɗaɓɓa ko yaafafuy allah yaafike on tigui bakkatuji makko allah yurminimo allah fewnimo allah hisinimo allah arsikimo haray haaju feewi rawahu muslim wa fi riwayatin lahu no e filla e imam muslim kadi an tariqi faygo itte tariq ibnu ashyam annahu sami annabiya sallllahu alayhi wa sallam kanko tariq o nani nelaɗo sallllahu alih wa sallam wa atahu rajulun tawi gorko no ari ka makko o nani nelaɗo no maaka fagala gorko o wi'i ya rasulallah ko aynulaɗo allah kayfa aqulu hina as'alu rabbi ko honno mi wowlirta saanga mi toroto jeyɗo lan on qala nelaɗo maaki qul wi'a allahumma agfir li warhamni wa afini warzuqni maaki wi'ani allah yaafolan yurminan hisinan arsikan fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka o wi ɗiɗo konguɗi ɗi o du'a ɗo moɓidirante adna ma on e lahara ma on ara heeɓi fo hayɓi yaafuye noon lahara o moƴƴi e yurmede e hisinede e arsikede o hadis ko imam muslim fillima hadis heɗon kanko watti wulure 450 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة اتما يودو عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادو الله أماكي عند الدعاء مولو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم كو أنيو الله مصرف القلوب فرلتو وبرده firlutugol sarrafa ko ittugol ɗum ɗo watta ɗum ɗo ma itta ɗo naɓa allah yiltidirawo ɓerɗe naɓowo ɓerɗe ɗen ka faala sarrif qulubana naɓir ɓerɗe amen ɗen ala taatika e ɗoftare ma ta naɓirɗe e mbeleɗe ma yeddugol ma naɓir ɓerɗe amen ɗen e ɗoftare ma nden rawahu muslim hadis heɗon kanko watti wulure 451 wa an abi hurairata radiallahu anhu ittama abu hurayra rawiyatul islam yo allah weltanomo ani nabii sallllahu alih wa sallam o itti e nelaɗo qala nelaɗo maaki ta'awwadu billahi molore allah min jahdil bala'i e tampere jarrabuye tampingol on tiiɗa e moɗon wa daraki shaga'i e hewtugol malkisede shaga malkisaɗo ko mo heɓali ko ɗaɓɓi ko mo hawrodirali e ko foddi kon ɗum hewtagol darak ko hewtagol on tigi tore allah wota malkiso hewtito on no wodi ɓe malkiso hewtiti hari malal hari ɓe wonde e malal ngal ɓe malira cellal nawnare ara ɓe malira ngalu basal ara
hiɓe malira laamu follegol ara ko ɗum darakahu ashaga malkiso ngon hewtitike mo tore Allah yo Allah dandu on ɗum wa su'il qada'i e bonugol ñaawore mana bonugol ñaawore ko Allah ñaawi e ma kon tawana ko moƴƴi tore Allah wota Allah ñaawi e moɗon ko moƴƴana on so Allah ñaawi goɗɗo ala wawata ittude ñaawititako ala avocat jo kadi dartoɗo ha ɗum ɗon firto wa shamatatil a'da e jalkutugol ayɓe tore Allah ta ayɓe jal on ta ayɓe jalkutogen o sikkuno ayi Allah re Allah waɗima hunde kaari ayi ayɓe jalgol ɗum no hulɓini tore Allah ɗiɗo wota tampere nden duumudu e moɗon wota malkiso hewtito on wota koddori e ñaawore bonde ta yanu e hoore moɗon wota ayɓe ɓen jal on ɓe jalkita on ɓe waɗa on awama muttafaqun aley no fotta e sellugol o hadis wa fi riwayatin e fillaye goo qala sufyan wi'i goto e filliɓe hadis on o wi ashukku anni zittu wahidatan minha miɗo sikkiti taw simi ɓeydali hara ko min ɓeydi gokkun e ɗiɗo tawa no woodi to goɗɗum o jahadul bala ma ɗum daraku shaga ma su'ul qada ma shamatul ada gongel no toon ko min tañini ko min ɓeydi mi sikkiti est ce que ko nelaɗo makuno ɗum ɗiɗo nayi noon ka ko tati o makuno min mi watti nayaɓo o wi mo sikkiti hayso ko kanko watti noon aray mana on no selli du'a innaka tun ko be ko nelaɗo torino kon ɗio kongu ɗio wowluno ɗin tun ko ɗin tun dorte kala konngol tindinaygol ma'ana moƴƴo ka toragol Allah ma ka moolagol Allah no sella hadis heɗɗo on kanko sakkatoɗen jannguɗo inchallah o wi on ɗon watti wulure 452 wa anhu ittama makko kanko fahin abu hurayra qala o wi kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul nelaɗo Allah on laatino ko himo maka e nder du'aji makko ɗin allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri Allah moƴƴinanan diina an kan ko kanka woni e ko renata fiyake an on ismatu ko ɓoggol ko haɓɓata maako ko howata maako ko jogitoto ɓennayi e debbo on heya fi ismati zawjiha himo e ɓoggol moodi makko yonno ko moodi makko jogii fi makko on fof ko kanko hiwimo kanko watta o wi ka diina an ko ka woni jogiti fiyake an on fof Allah moƴƴinanan ka wa aslih li duniyaya allati fiha ma'ashi Allah moƴƴinanan o adna an mo tawata ko e makko gurdam an ɗan woni ko e makko mi wuuri o adna ɗo ko o mi wuuri e muɗum Allah moƴƴinananmo wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi Allah moƴƴinanan laakara an on mo tawata ko ton woni ruttorde an nden kami hotata ton moƴƴinanan mana moƴƴinanan kami woni ɗo moƴƴinanan kadi kami hotata ton moƴƴinanan ko moɓidiri ɗum ɗon kon fof ɗum ko diina an kan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waɗu gurdan ɗan ko ɓeydare an e moƴƴere nden fof kala moƴƴere waɗana hara gurdan an ɗan ɓeydi ko nden komi wuuri kon hara mi ɓeyde to waggol moƴƴereji sabuna ko ɓuri moƴƴude e julɓe ɓen komo gurdam mum juuti golle ɗen moƴƴi ko ɓuri bonde e yimɓe ɓen komo gurdam mum juuti golle ɗen boni idan waɗana gurdan ɗan hara ɓeydinaylam moƴƴereji ɗin fof waj'alil mawta waɗanami mayde nden rahatan li ko fowtere wonaninmi min kulli sharrin kala bone mi taw hara ko retraite mi yeehi hara ko fowtere hande kadi yangi bikku bakka wi komi jokkuno ɗon ɗon fof iwi joni mi yeehi ka fowtere joni ko waalo ñaama ko fowtere oɗo hadis rawahu muslimun ko filli hadis on ko imam muslim en torki Allah ɗi konnguɗi janggaɗi ɗo fuu Allah waɗan en ɗi
e moƴƴereji ɗin moolareji ko woni ga kon fof kadi yo allahu dandu en allah faami en ka dina faamu selluɗo arsika en kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanan ko wonɗen gollude kon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin. aleykum salam. Naam. Aɗo leydi wattede si tawino waɗa embere ha to gabru townete si embere mum woodi staya no gari ɓeeɗo ko ɓe landi ko fi townugol qabru on no wi'a qabru na yo towne joni noon e nokkeli goo pide ɗen ɗe wallinte ka hoore qabru hoore hara dekalaka si pide ɗen walli aafama dow fooka wattama haako wattama haray towi si leydi wattama ɗon seeɗa ɓe ne accireni si leydi ndin ɗuuɗali nokkeli goo kulloy koye aray wiƴƴito ɓe ɗi itta piɗe ɗen ɗumanno yiyo ma tawa jolɗe no woodi ha kulloy naata nder ton joni aray ko honno hani wadde est ce que gabru no happana ko townete ko ŋii ɓe inni ko wano chibre ni ɓeru darde ɓeru ɗi kolli ɗo hakkude nduɗo e nduɗo ɓe nawi ɗum an min ko tagribi ko ɓannugol ko woni na townugol ha dow kono noon koyo towne kadi waɗe ko tawata reenayi e gabru on ta kulloye asu naata nder ton andinayi kadi ɗo ko na e feppu ɓay si feppi joni o yimɓe rewa e mum feƴƴa ɓe sikkata ɓeyanta ko gabru fi yo annda ɗo ko gabru be towne seeɗa joni noon fi rentagol ta towoy ha e ka piɗe ɗen waaloto ɗon cenɗen ɗiɗi noon no foti décalede cippine seeɗa tawa hara leydi sin pidal ngal wallinama kañum e gaaɓe ɗen hara no feppi yetti ara noon on tumati ko aggete ɗon ko woni ko ɓeydoto ara piɗe ɗen ƴettali hauteur ɗon fara nokkeli boy noon joni ko noon ɓe woni warrude ɓe waɗa e gaawol séraji ɗin ɗiɗi noon embere piɗe ɗen hara so piɗe ɗen waalike no feppi e leydi ndi na dow ɗe aggoto toujours yimɓe ɓe ɓeyda tun ƴoyre sono yimɓe ɓen ɓeyday heɓude haqqille andugol piiji ɗin no ɗi yarata noon aray ko noon wona fanɗingol leydi ndin ha feƴƴiti wona townugol kadi ha dow tawa fayde pay ko wawata diwde torki allah yo allah yurme en ñande hewtoyɗen ɗon wa barakallahu fikum.